السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي الذخيرة النافعة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. عزتري لبيتي مسلمكم شكنن الله سبحانه وتعالى أقوم من دنيا فنوفا فوني ورم متوري مايم مقصد كتك أدعي الله سبحانه وتعالى اكو وانت كما كشكولدم وانت كان هيتون تدكو كشبركو قبولكو ادي الله سبحانه وتعالى انغوا فوا غتوغ متين حياتوغ دوستن هيدا كورون بكمان اشاره قرب الله سبحانه وتعالى الذاريه سوره فنسا سبناتوغ وحي قربا فوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ايتوغ مفهومكي تمن إله إنسنا جن خلق قربا فوني هم إكني تمن إله نلقون كرمش. الله سبحانه وتعالى إن إمام بمفهو من أمة تدوم قدك ومتك الله سبحانه وتعالى فنو في مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللوبكو إكليج فانن أدب احترام أدا كرما أدي الله سبحانه وتعالى أرجو من نتك فرهم قربا روح دعم فوا دير علومه فرهم نظام كم غوا
ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯತಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹ ಮಗತುಗ ಬೋಲಂಬ ಕಿಯಮಂ ಗತುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗ್ಗೆ ವಾಜಿಬೆಂ ಅದಿ ಐ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಐಲಾಹುಗೆ ನಬಿ ಐಟಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಕದಾ ಕುರಂಜೆ ಹಕ್ ಬಿಸ್ಮೆ ಮಿ ಹಕುತ ಬಯಾನ್ ಕುರಬ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತ ದೆವಿ ಇರ್ಷಾದ್ ನಿಕಂ ಅಡುವಸವ ಮುಆಜ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹಾ ಸವಾಲ್ ಕುರಬನಿ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಿವಾ ಕುರವಿ ರಿವಾಯತೆಂ ಯಾ ಮುಆಜ್ ಅತದ್ರಿ ಮಾ ಹಕ್ಕುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲಲ್ ಇಬಾದ್ ವಮಾ ಹಕ್ಕುಲ್ ಇಬಾದಿ ಅಲಲ್ಲಾಹ್ قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام من بوي رشادك مفهومك معاذ رضي الله تعالى عنها سؤال كربا حديث كرباني اي معاذ ألونك مچبا الله حقك كبا كما ಅದಿ ಅಳುನ್ನಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದ್ರತವ್ವ ಹಕ್ಕಕಿ ಕೊಬಾಕನ್ ತಿಬಾಯಿಂ ಎಂಗೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಮುಆಜ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಇದಾಳುವನಿ ತಿಕಮುಗೆ ಹಕೀಗಂ ಮೊಳೆದ್ದೆನ ಒಡಿಗನ್ನವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಐಲಾಹುಗೆ ನಬಿಯ ಎಹಿಂದ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಉಮ್ಮತಂ ಇರ್ಷಾದ್ ದೆವ್ವ ಹದೀಸ್ ಕುರಬನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಕ್ ಕಮ್ಗಾ ವನಿ ಅಳುಂ ಐಲಾಹಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತೆ ಶರೀಕು ನುಕೊಂ ಹಮೆ ಕಣೆ ಐಲಾಹಂ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದ್ರತುಗ ಅಳುನ್ನಟ್ಟಕಾವ ಹಕ್ಕಕಿ ಎಬಾಮೀಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಶರೀಕು ನುಕುರಾಹ ಹಿಂದಕು ಎಬಾಮೀಹು ನಂ ಅಜಾಬುನು ದೆವ್ವುಮೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ಲೋಬೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಮಹುಂ ಮಿ ಹಕ್ಕುತಕ ರಕಾತೆರುವೆ ಮಿ ಹಕ್ಕುತಂ ಅದಾ ಕುರುಮಕಿ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬೆಗೆಂ ವಾಕಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಐಲಾಹುಗೆ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಹಕ್ಕುತಹುಗೆ ಇತುರುಂ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಎಬ್ಬಯಕು ಅನೆಬ್ಬಯಕಟ್ಟಕ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಹಕ್ಕುತಕ್ಕೆ ಬೆಸೆಬೆವೆ ಎ ಹಕ್ಕುತ ಬೆಸವನಿ ಮಾಬೆಗೆಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ವರ ಫುರಿಹ ಮೊಗತಗ್ಗ ಬಯಾನ್ ಕುರ್ಬಾಫ್ ಮಿಕಮಂ ಇಶಾರಾ ಕುರಬ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೆವಿ ಇರ್ಷಾದ್ ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಬು ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಗರಿಹುಂ ರಿವಾ ಕುರಬಾಫವೆ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಾಫನಿ ಹಕ್ಕುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮಿ ಅಲಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮಿ ಸಿತ್ತುನ್ إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فأعده وإذا مات فاتبعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام من بي إرشادك مفهومك إم مسلمك أن مسلمك اتكا أدا كرنجه حق في إيجي ترين إم فرتم حقك ತಿಬಾ ಏನಾಯ ಬದ್ದಲುವೆಜ್ಜೆ ನಮ ಏನಾಯ ಸಲಾಂ ಕುರಾಶ್ ಏನಾ ದಾವತ ದೀಫಿ ನಮ ಎ ದಾವತಂ ಇಜಾಬು ದೇಶ್ ಅದೇನಾ ತಿಬಾಗೆ ಕಿಬೈನ್ ನಸೀಹತಕಂ ಎದೆಫಿ ನಮ ಏನಾಂಗ್ ಹೇವ್ ನಸೀಹತ್ ತೆರಿವ ನಸೀಹತ್ ದೇಶ್ ಅದೇನಾ ಕಿಂಬಿಸ್ಸೆಂ ಅಳ ಏಂಗ್ ಹಮ್ದು ಕೊಫಿ ನಮ ಏನಾ ಟಕ ಹೇವ್ ದುವಾ ಕುರಾಶ್ ಏನಾ ಬಲಿವೆಜ್ಜೆ ನಮ ಏನಾ ಜಿಯಾರ ಕುರಾಶ್ ಅದೇನಾ ದುನಿಯ ದು ಕೊಫಿ ನಮ ಏನಾಗೆ ಜನಾಜಾಗ ಬ್ಯಾವಿರಿವಾಶ್ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಲೋಬೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಮಹುಂ ಇಸ್ವೆದಿಯಮಿ ನಬವಿ ಇರ್ಷಾದುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರೈಫವ ಹಕ್ಕು ತಕಕಿ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮಕಂ ಎಂ ಹಕ್ಕು ತಂ ಅದಾ ನುಕ ದೂಕುರವೇನ ಫದ ಹಕ್ಕು ತಕೆನ್ನು ಮಿ ಹಕ್ಕು ತಕುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಬೇಣುಮಕಿ ಮುಜ್ತಮಉಗೆ ಅಮಾಂಕಮ ಸುಲ್ಹ ಮಸಸ್ಕಮ ಎಕ್ವರಿಕಮ ಎಬ್ಬಾವಂತಕಮ್ಗೆ ಸಿಫ ಎ ಮುಜ್ತಮಉಗ ಅಶಗೆನ್ ದಿಯುಂ ಎಹೆಂಕಮುಂ ಮಿ ಹಕ್ಕು ತಹುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಹಕ್ಕ ಬಲಾಲವ ಎಯ್ ಸಲಾಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಲಾಮ್ಗೆ ಬದಲುಗ ದೆವೆ ಜವಾಬಕಿ ಮುಜುತಮಾಂ ಅದಿ ಎಮೀಹಕಂ ಅಮಾಂಕನ್ ಲಿಬಿಗೆಂಬಾಕಮ್ಗೆ ಮೆಸೆಜೆ ಹಕೀಕತುಗ ಸಲಾಂ ಕುರುಮಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಫರಾತುಂ ಅನೆಕಾಯಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಉಂದಗುಲೆ ತುರಾಲೆಂ ಲಿಬಿಗೆನ್ ನುದಾನೆಕಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೆವೆ ಅಹದೆಂ ಎಹೆಂಕಮೊಮ್ಮೆ ಅಹದು ಫುರಿಹಮ ಕುರಬುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅವನಿ ಕೀರಿದ ಕುರಾನುಗ ವಸಿಯ ಕುರಬ ಅದಿಯ ಕಮಂ ಅಮರುಸ್ ಕುರಬಾಫ್ ಅನಿಸಾ ಸೂರತುಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಹವನಾಯತುಗ ವಹಿ ಕುರಬಾಫವೆ ವೈದಾ ಹುಯೀತುಂ ಬಿತಹಿಯತಿನ್ ಫಹಯ್ಯು ಬಿಅಹ್ಸನ ಮಿನ್ಹಾ ಔ ರುದ್ದುಹಾ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಕಾನ ಅಲಾ ಕುಲ್ಲಿ ಶೈಇನ್ ಹಸೀಬ ಆಯತುಗೆ ಮಫೂಮಕಿ ತೆಬಾಮಿ ಹುನ್ನಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಸಲಾಮಕುಂ ಸಲಾಂ ಕೊಫಿ ನಮ
එයවුර රිවෙති සලාමකුන් තිබා මිකුම් සලාම් කුරාෂ් නුවත ඒ සලාම් රද්දු කුරාෂ් අමකසරුන් කොම්මේ කමෙග්ගේ හිසාබ් බල්ලවා ඉලාහුකම්ගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඔඩිගෙම්වේ ඉස්සතරේ ලොබෙති මුස්ලිමකුන් නිකම් ෆුන්කො විස්නා වඩා ගන්නවා සලාම් කුරුමකි මුස්ලිමෝගේ අෆරාදුන්ගේ මෙදුගා ඔන්න ලෝබ්බා එකුවරිකම එබ්බා වන්තකම්ගේ සිෆා ආලවගෙන් දානේ කමක වාතීවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි අල්ගොම් මෙන්නම් මිසිෆයගේ හිෆාගෙන් කුරිය දුම ගෝවලවෆ් හකීකතුගා අල්ගොම් මෙන්න දෙදුනියගේ බාජවරිකන් ලිබුම් වනිවෙස් අල්ගොම් මේදු මුස්ලිමෝගා දෙකෙන් බේණුවා හමජහුමා උෆාවරිකම අමාංකම ඔමාංකන් ලිබිගෙන් දියුමුගේ එම්මෙ බොඩ අසාසකීවෙස් අල්ගොම්ගේ මෙදුගා සලාම් කුරුමුගේ රිවෙති සිෆා අශගෙන් දියුම් එන්කම නබියා මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙවි ඉර්ෂාද් නිකන් අඩවස්සව හදීස් කුර්බා ෆනි ලා තද්ඛුලුල් ජන්නත හත්තා තුමිනු වලා තුමිනු හත්තා තහාබ්බු අවලා අදුල්ලුකුම් අලා ෂයින් ඉදා ෆஅල්තුමුහු තහාබබතුම් අෆ්ෂු සලාම බයිනකුම් අව කමා ඛාල අලයිහි සලාතු වස්සලාම් මේ ඉර්ෂාදිගේ මෆහූමකි තබාමිහුම් මුමිනුන් වෙජ්ජවම දාදෙන් සෝර්ගොන් වදෙවෙනේ අදි තබාමිහුම් එකක අනෙකක දෙකේ ලෝබි වෙජ්ජවම දාදෙන් තබාමිහුන්ගේ ඊමාන්කම් ෆුරිහමෙන් නුවානේ තබාමිහුන්න කමෙ බොන දෙවන් හේ එකන් තබාමිහුන් කොෆිනම තබාමිහුන්ගේ මෙදුගා ලෝබා කුලුන ඉතුරුගේ හිඟා දානේ අෆ්ෂුස් සලාම බයිනකුම් තබාමිහුන්ගේ මෙදුගා සලාම් කුරුම් ආමු කුරාෂ් ඉසතරි ලොබෙති මුස්ලිමකුන් සලාම් කුරුමකි හකීකතුගා වෙස් තිමා අනේකා එද්දේ මෙසේජෙන් තිබාගේ බොලුගේ ඉස්සටිගනුම් ෆෙෂිගෙන් තිබාගේ ෆයා ජෙහෙන්දෙන් අල්ලාහුගේ හදරතුන් තිබාය තිමෙන්න සලාමක්කම රක්කාතරිකමන් එදෙමෙ අනේකා වෙස් ගොත වඅලයිකුමුස් සලාම් බුනුමුන්ගේ බුනවෙනි තිමා වෙස් තිබායෙන් හැම එගොතන් සලාමක්කම රක්කාතරිකන් එදෙමෙ නිකම් විස්සා වඩා ගන්නවා එෆද මුස්තමෙග්ගා අමාංකම සුල්හ මසස්කම එක්වරිකම එබ්බොඬ බෆාකන් ආලාවගෙන් නුදානෙතෝ එහෙන්කමුන් මි සලාම් කුරුමකි හකීකතුගා වෙස් කුරවේ හෙව්කන්ත තවගේ තෙරෙන් එම්මෙ බොඩ එන් හෙව්කන් විකමන් ඉෂාරා කුරවා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙවි ඉර්ෂාදෙක් ගයිස්වාවේ අබ්දුල්ලාහ් බින් අම්ර් බින් අල්-ආස් රදියල්ලාහු තාලා අන්හුමා විදාල්වනි අන්න රජුලන් සඅල an-නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අයුල් ඉස්ලාම් ඛෛර් قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ردال وني ميهك وأيس رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئون سؤال النبي إم هو إسلام كما كي كباه هي هند رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني تبا ميس كنا خاندينو में अदि तिबा दन्न मिहुन्नशा नुदन्न मिहुन्नं सलाम कुरुमे इज्जतरी लोबेती मुस्लिमखुन सलाम कुरुमकी हकीकतुगा वे अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे रहमत तनवस्वे इलाही रहमत गे तेरें एना वदेगिन दाने कमें अदि एना गे फाफत विस फोहेगिन दाने कमें बिकम बयान कुरबा अबू दाऊद गे रिवायत गा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे नबी हदीस कुरबी हदीस ऐसवे ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ام مسلمك ان مسلمك بدلوه اتا اجودك سلام کو فينما ادميكم وكيوگن ديومگ كورين ابا ميكونگ فافتن الله سبحانه وتعالى فسوا دبه عزتري لوبتي مسلمكم بكم وسنا ودا گنوا مفاد حق تكن الگمن ركعتير نوا كم ونينما الگمگه مسلمون الگمن دكم بينو وافد همجكما امانكما صلح مسسكن ادي اباب وانت كم بس فنيگن ندان එහෙන්කම වල්ගොමෙන් මේ හකුතක රකාතිරු මං අවශ්‍ය ගන්න ඉස්සතර ලොබෙති මුස්ලිමකුන් මුස්ලිමෝගේ ගුළුන්තන් ඉතුරන් බදෙහිවෙගෙන් දාන කන්තතවගේ තිරේග හිමෙනේ එම්මෙ බොඩු එන් හක්කකි එක කණකක ziyaර කුරුම හිතාමය උෆාතකුගා බාවිරුන් හකීගතුගා මිෆද ziyaratකුගේ නතිජායක වෙගෙන් දෙනි මුස්තමෝගේ අෆරාදුන්ගේ මෙදුගා ඔන්න ගුළුන්තන් ඉතුර වරුගදෙවෙගෙන් දියු එහෙන්කම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උම්මත මිර්ෂාද දෙවනි ඉදා දආක ෆඅජිබු තිබාය දාවත දීෆිනම
ijabu desh ajib ijabu deshe amurge segai e dawat de mi hage haysiyata belumen neti musandi mi hetto faqir mi hetto kon fembarge mi hetto min ebbes kam belumen nen dawat debba finama e dawat wagutun ijabu desh wakin khasa gotega ufaluge baawirumuge dawat libi jenama en ijabu deshe enkamun muslimuge riwayat ga iswawe idha du'iya ahadukum ila walimati ursin falyujib aw kama qala alayhi salatu wassalam insanan hayatuga ufawirikan libigen dane en hadisa ki enege zawaji hayat fasadus enkamun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan irshad devani mi hakkutan mi guluntan mi lobi ituregen diumattaka hadis kurvani tibayan kaweni walima ek da'wat libi janama fahe tiba ijabu de hushikame fal yujib dima ijabu de hushikame enkamun mige natija ek vege midiani demeduga onna gulunta badahiwe ala vegen diu ade ijabu nudewe nem haleten annani ei efada ufatakuga nota efada hitamatakuga islam deenuge tarahen beruwa fada kantatake kureve kama vaninama efada tanakan diuman huraseligen higa dane ekaman ijabu nudinasena fafir nuwane ei sunnata khilafi kama kan nubelewen names ummatan irshad devwa hadis kurvani mifada haqqu takatiba bikun rakkatirwas ege iturun algommege muslimuga amankan demhettu masha adi algommen na beenumwa emmeha haqqu taken furihamogotuga adawegen diumattaka amur kurabwa fawa anen haqqaki teba mihun ekaku anekakan heu nasihaddi heu kantakan amurukon nubaya kantatam mana kuruma fasnu jehi ekamagen kuriyaddas saboki muslimuge amankan wani ekamuga enkam hadis kurabani waidastan sahaka fansahla tibage kibain nasihatakan edefinama timage amille nafsan edefada heu kantatauge wahakaya adi heu magam magudakkadi emi hunna nasihattiriwas ei mustama amankamge gochaka dimala daturugen dane emme bodu e wasile izate lobeti muslimakhum mege iturun algomenge mustamauge amankama sulhamassas kan demhettu mattaka algomen kurenje ada kurenje hakutauge terege emme muhimen hakkamga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurba fani teba amihun balimihu na ziyarat kurash izate lobeti muslimakhum balimihun na ziyarat kurumge bedumaki e balimihage hituga ufadifawa udasta beruegen diu adi enen hinhama jahumge fursate tanosegen diu enkam hadis kurawani ida marida fa'udu ena baliwe janama ena ziyarat kurash mifada ziyaratahuge bedumaki hakikatuga wes alugonu mennan Allahuge rahmat tanosegen diu imam muslim riwayat kure riwayat ga isowe qudusi hadisen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani inna allaha azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام من أبوي إرشادك مفهومك الله سبحانه وتعالى قيام الدخم وحي قربانه إيه آدم کے دھریائے timen ilahu alas kam fulave wodiga bagutu tiwa timen ilaha ziyara nukura vi kivegen heye hindu alami bunani e haddawagen guluwa ilah imbe ilahi kainatuge milkweri ilahe mi ala imbe ilaha ziyara qurani kihinakun heye hindu allah wahi kurawani timen ilahuge miweni alaku baliwegen wakan tibaen engunu nun heye tiba ena ziyara nukuri kivegen heye tiba ena ziyara kuri nama ena ekuga timengila wodigamba kan tiba engigen dane izzateri lobeti muslimakun mifada irshataken islam deenuga bayan kure fawni kon kamakаттakato algom menge muslimuga algom men nambi beenuwa amankama sulha masaskama mihunge meduga onnan jehe ekori kama lobba e bawantakan demigen diu mattak ehenkamun me maqamuga horegen algonge amille nafsasa te emme ha lobete akhunnan me hakku takarrakateriwe me hakku tan ada kurma fasnu jahi koriye diuman nasihat teriwe wasiyat kuran Allah subhanahu wa ta'ala algomen emme nabes
عمل كرمك هو توفيق من وركود دباش آمين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله. عزة للبيت مسلمكم algomen muslimawge aman kan dem hettu mattaka algomen ekak wan ekak nasihat teriwe hew kan tatakan amru kon nubaya kan tatam mana kurmuga fasnu jehi kuriyadda diumuga algomen samalu kan den jehene waram muhimu nukta takin bebe adei mikamattaka islam deenuga usul taka qawaid taka wara furihama usul take wani kandelifa intake kandelifa enkamun algomen mun karata mana kurmuga kuriyadda airu algomen komme fardege wajibaka wegem bani e usul taka e qawaid taka adi einta fahanala nugos e einta hoge terege tibegen kuriya diuma masaka kurun eirun algomenna be beenumwa munkarata mana kurumuge furihama kan algomenna libigen dan izzate lobeti muslimakum muslimaka aman kan dem hettu mattaka algomen ebbay ko anebbay kan ada kuranje hakku tawge terege emme muhimmen hakkaki algomen miha marwima enage janaza ga bawiru mikanta kurenje emme bodu sababaki mi guluntaka mi lobba mi ekorikan onnan jeheni hame kani dunyevi hayatuge nun insana dunye duka diuma fahugaves ena ekuga mi gulunta damhattange beje egotugo matin mayyita maruma fahu enetaka algommennan ada kurawene emme bodu hakkaki enege faafa fussawmasa ene rahmal lebuman edi Allahuga hadratuga du'a kurum adi ege turun enage kashkama ke mige baveruun mi aadege kamennu mikamuge sababun algomenna waragina guna hewkantaken Allah minwar ko debane kaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ummatan irshad debaf hadis qurabafani man shahida janazatan hatta yusalla alaiha lahu qirat wa man shahida hatta tudfan kana lahu qiratan qila wa mal qiratan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال مثل الجبلين العظيمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام ميتا مرويم إنك جنازة ميهكو باوري نمادو نمت جو مدان باوري جنما إن بني قيراتك سواب درمه أدي إنا نمادو نميجن إنا ولولا فمدان إكشكا إيج باوري جنما إنا بني دقيرات دنوني قيراتك كباهية ehindu hadis ko bani ei bodu biye defar badege minware izzateri muslimakhum algomen emmenna kiwes Allahuge rahmatan nihayata beenuwe fawabe algomenge faafata warabes kinaguna names Allah subhanahu wa ta'ala ei sattar wanta ilahukam ga watiwe algomenge gina guna faafata bani wanghana kurabwa faale nukurabwa enkam Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya ummatan irshad debwa hadis kurabwa fawe qiyamad dokhun Allah sual kurabane أفعلت هذا مكانت اتباع كورين هي مكانت مي سؤال تن الله سبحانه وتعالى كربني كون حالته جتو يدني الله العبد ويضع عليه كنفه ويستره ثم يسأله هل فعلت هذا الله سبحانه وتعالى على قيامتكم كتم وديكم وحي كربانه إن يقين كان دفانه تمنجي له غلاء حاسنواسه تبا ಬೇಜಾರ ನುಕುರಬಾನ ಮೆ ತಿಬಾ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುನ್ ರಕ್ಕಾತಿರ ಕುರಬಾ ಹುಶಿಮೆ ಎನ ಯಕೀನ್ ಕಂ ದೆವ್ವಮ ಫೌಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುವಾಲ್ ಕುರವನಿ ತಿಬಾ ಮೇಣಿ ತನಗೆ ಹುರೆಗೆ ಮೇಣಿ ಫಾಫೆ ಕುರಿಂ ಹೆ ಎಹಿದು ಏನಗೆ ಕುರಿ ಮಚ್ಚಂಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮ ಫೆನಿಗಿನ್ ದಾನೆ ಇಂಕಾರು ಕುರವೆನೆ ಜಾಗೆ ನೋನ್ನಾನೆ ಎಂಕಮುಂ ಎನ ಬುನಾನೆ ಆಯಕೆ ಕುರಿಮೆ ಸುವಾಲ್ ತ ಕುರಮುಂ ಗೊಸ್ವ ಎನ ಎಮ್ಮೆ ಫೌಗ ಹಿತಂಗರನಿ ಹತ್ತಾ ಇದಾ ಅಕರ್ರ ಬಿದುನೂಬಿ ವರಆ ಅನ್ನ ನಫ್ಸಹು ಕದ್ ಹಲಕ್ ತಿಮನ್ನಗೆ ನಫ್ಸು ದೆಂ ಹಲಾಕುವೆ ನೆತೆ ಬೆಸ್ ಜಾಗತಿ ಮಿನ ಸಲಾಮ ಬವೇನೆ ಎಹಿಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವಾನೆ ಲಕದ್ ಸತರ್ತುಹಾ ಅಲೈಕ ಫಿ ದುನಿಯಾ
وأغفرها لك اليوم تبا دنيا متيك ميهورها أنوبا كان تكور من ديروس تمن إلهه رحمة تنوسفاتي تمن إله بيزار نكربا وانهنا كربيمه ميدو تمن إله هورها تفوس وادبمه مفدا أوغا وانت رحيم منت إله كدب قانون فرغستي ألغم من كوريا غسكن كامياب لبين كمان هي كرمكي موي كما كان نود دانتو عزة اللوبتي مسلمكم ألغم من الله سبحانه وتعالى وني فرصة كدباف إن كمون الله سبحانه وتعالى دبا فوا من نعمتك فاتل ثابتكم يومتك ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم دك لوبي اكليغ فانا نصر مدد دي اكل جنس بيغتوغا كوريا دومن ازوم كنلومن الغون غامل نصشاتي امي هالو بتخنن وصيه كن نصحترون الله سبحانه وتعالى عمل كرمته توفيق من ورك دباش امين يا رب العالمين عزت لوبتي مسلمكم الله سبحانه وتعالى وني الغون من إله النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات سلام لبنجدي دعاء كرمان ورقد أمر فلكم أمر كرباف وحي كرباف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين على من هدواجن قلوبا إله على من جفافتك هوري على من جمتشن آموجن بها كوفا نفنو فاندي على منك إن بيله دب نعمتك فاتل ثابت كجنتبه حياتك من مدو دوس كل هيدا كورا هيولفا صالح رنگلو ألونتك كم قال فاندي على من هدواجن قلوبا إله على من جترين بلي وفواميه نفره مسيحة عافية نعمة من بركة دباندي مصيبة جه فواميه مصيبة دور كربا أميه نن يبور رنگل قتك مدر كدباندي على من هدواجن قلوبا إله على من جترين درني وفواميه درني تنغدا كربين أمها قتك مدر كدباندي على من هدواجن قلوبا إله على من جسوانو نكي دين دك لوبيوا مسواتك تيجي وباين سلام بجنبا ما ينبا فينج هيتفي جنسته أدي مجتمع لابا منفع رزوان تك كم قالوا فاندي على من هدواجن قلوبا إله من بركات ترى إبو من إبو تبي كم فردك ففسوا رحمة لبا سورجة متر نعمة على من بركة فاندي على من جترين إكاكوس محروم من كربا من دين بله لبا فوا دعاء إجابة كرم فرصة كتيرة دعاء إجابة كربا بيكم قال من لباندي على من هدواجن قلوبا إله على من جبرينا كي ميلو بيت وطن إسلامي عقيدة سيادة استقلال ركّا تريكو دم حتى مسك كورا هيولفا صالح ورين تك كم قال باندي إغوتو كماتين ميكون كوريا داها هيندكو إبا ميكون نشا على من إمبلا هو النصر مدد ميمور كود باندي على من هدواجن قلوبا إله ميلو بيت وطن إسلامي عقيدة سيادة استقلال كل مسك كورا كم بايج نوركلون على من سلام كربا ميلو بتطن تا أبد إسلام كمتي دمي أننا نقول مدر كود باندي إن بيلاهي كم كل دم ورنقم إله على من هدواجن قلوا إله على من جترين دريتي ببيج عمر دقي كربا على من جماين بفنشا أدي مرو غسوا ميكون رحمة الله باندي على من يمنا كيوس هو بس أدوهما فهو يا غتان عملكم إن بيلاه غرسوما فسون لبيكتوما مسك كرابا كم قال باندي واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوي تدعو
දෙමෙහුගේ දෙමෙදුගා හුස්තන් නොන්න ගොතන් එක කොනක කාර්ය වෙලබා සෆ්ත සීදා කුර්මකී නමාද ෆුරමගේ තෙරඹාකම මිස්කිදුම් බෙරුගවා සෆ්ත බස් මිස්කිදුගා සෆ්තක එක් ගොත තර්තිබ කුර්ම දන්නව අල්ලාහු අක්බර් بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم
بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. السلام والسلام.